ngamafuphi wena manzini uthi into oyenzela umuntu uqinisa yena ukuthi into ezimbi zingenziwa kuyena. Nkosi yami, into engiyenzela umuntu, into engiyaye ngibone ingcono ukuyenzela umuntu ngoba umuntu umenzela into ayifunayo. Uqiniso yilelo. Mina ngikhonela ukuthi ngikucebise ukuthi ukuze uzophumelela ngoba izathu sami ukucabanga kwami into esuke yenza ukuthi ungakufuni ukuthakathwa noma ukujikijelwa ngamatshe ngoba kuyakubambezela empumelelweni yakho. Manje ke ukuze uqhubeke nempumelelo khohlwa umkhunkulu asilungise wena uqhubeke nempilo. Umkhunkulu methu uyazama unendlu lapho engikwakhele yona izinto ziyendlini leyo lengikwakhele yona asiyibuyisele emuva. Yena umkhunkulu wazi ukuthi uyashayeka kodwa xa ukuthi waloku uphilile kanti kufa amatsheketshe la esasibeke khona uma egadle kanye lifa ngalilodwa amatsheketshe ayazalana it means they multiply ayaphinda phindana vese. Asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethi nezinto amafasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesethi wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga isinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka akashayi kangemanzi ngesabuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi asemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona umfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Umshana wakofuze fulele omashiya amahle sengathi azoshumayela. Lo mfanekiso oqoshiwe siushasi semphela ndaba unganaka amahuthi lawa olokuwezwa pip pip ingoba sikeduze nomgaqo. Kodwa ngoba into ebalekile le show ithina amahuthi siwayeke eceleni. Nanamuhla ngihambi ndedwa. Mnewethu ngikubingelele kwempunga yesinto. Nkosi yami. Mhlambe mnewethu ngiyafisa ukuthi ababukeli sibakhumbuze ngoba kukhona umbukelo omusha oqala ukumbona umanzini uthengena nje wabona isihloko samheha wabe sengena. Asichaze ukuthi umanzini umthandazi inyanga isangoma usebenzela kuphi utholakala kuphi uyatholakala phesha kwezilwane babe mdinga egoli yatholakala utholakala kuphi umanzini. Nkosi yami. Uncwane baba isangoma sithwasile usebenzela ephayindane aphinda asebenzele kwamashu. Usezama ukusebenzela nasegoli kukhona ngisakuzama zama nasegoli ngisazama indawo kunjalo. Nkosi yami ngiyalapha nje umelaphi wendabuko. Asibonge kakhulu baba. Mnewethu kunomuntu mnewethu othola ukuthi unezitha. Nkosi yami. Uma enezitha mnewethu akathanda ukuthi uyazi ukugquma mina ke kodwa ngiyakuthanda ukugquma. Nkosi yami. Omunye wathole into mhlambe yokugquma athi hawu ngeke ngizalo ngisha uyabona. Nkosi yami. Kuningi okushiwa abantu kakhulu abantu besifazana. Uthola ukuthi kunomuntu okhathazwe kakhulu izitha. Baba. Usabathe uthi nazi izitha zila. Zimbhekisela phansi zenza yonke into mnewethu. Ziyagadla ngemithi emibi ngenhloso yokucekela phansi impilo yakhe. Nkosi yami. Azabe nomuzwa ukuthi engeke ngikhathele manje mina ukuncinda. Kungabe mhlambe ayikho yini into engayithola yokungiqinisa 1 ukuthi izitha masigadla kumina into ibuyele emuva baba. Kusho ukuthi lo muntu lo uyaqina aphinda acushwe okuthi uma izitha zenza okubi ileyo nto ibuyele kuzona. Nkosi yami. Kungabe mhlambe mnewethu umuntu onaloko ukukhala siyakwazi ukuthi simsize komanzini okuthi simcuphe siphinde futhi simqinise baba. Hayi kwancane baba siyayisenza nje. Mangabe ufika unenkinga yokuthi bayakujikijela bakujikijela ngamatshe amakhulu. Ungezansi. Ungezansi siyasithi into engcono ake sihambe ngoba bayaganga. Nathi ake senze okusafuze eganga. Esikwenzele into engathi mina indlu yakho noma ikhaya lakho noma ngizothi iphotocopy yakho kushuthi uba mbili kuba yebo baba kuba khona wena lo ophilayo
kube khona wena lo esesikuphilisa la esikubeke khona ake ngizame ukuyivulela lenkulumo siyasithole ngiyangithi kumuntu asitholeni isiduli samatshekeje isiduli samatshekeje sinamatshekeje amaningi kakhulu asuke khona phakathi kunjalo into esiyenzayo ke siyasishiye ubuwena obudala lapho sigeze zonke lezi zinto ezimbe isegazini lakho sishiye lapha esidulini uhambe sisale sisilungisa thina isiduli bese siyahamba mase sesihamba lapho ngoba kade sesenza into esafuze eganga sibe sisuka lapho sihambe kiwe emanzini siyogeza idlozi lakho ke wena umuntu sidumbu esiphilayo ngoba lo munye umuntu simshiye ngemumva mase sesikwenzile lokho bese uyabuya ke size ekhaya sesixoxa lokho ukuthi ufuna ukuqiniswa hlobo lolu olunjani kodwa mina ngiyaye ngithi einganeni eziyayifike kimi into engcono engayiboniswa umkhulu yile ethi kungcono uma ngabe uqiniswa ngikuqinise wena ukuze ukuthi umuntu mangabe ethi uyagadla amatshe nje alokeshaya eceleni ngoba isizathu enganikezwa ikhehla lathi uma ngabe unika umuntu into ethi ayibuyele emuva noma impinda noma umphindiseli into egcina yenzeka lo muntu osuke emthakatha amakhubalo uyawazi kanti lengane esuke ize kwamanzini isuke ithembe kumanzini mayifika kumanzini ifika ishiya inkomo shuthi ziyoze ibe ngaki inkomo ngoba mayibuyele emuva umthakatha uzoqinisa isandla umntwana abuyaze kumanzini umanzini aqinisa khokho umntwana aphinda aqinisa umthakathi shuthi imali yogcina iphezulu ngoba alikho ikhubalo elingcono kunelinye kodwa kushiyana ukwathaka amakhubalo baba okusho ukuthi manzini naye umkhunkuli lo uyazi ukuthi okay angithathe ikhubalo elithile nelithile baba avike yena uthola ukuthi manje mazibuyele emuva sifika vele uvikile aqhubeke nagada ngamafupho enamanzini uthi into oyenzela umuntu uqinisa yena ukuthi into ezimbi zingenziwa kuyena Nkosi yami into engiyenzela umuntu into engiyaye ngibone ingcono kuyenzela umuntu ngoba umuntu umenzela into ayifunayo uqiniso yilelo mina ngikhonela ukuthi ngikucebise ukuthi ukuze uzophumelela ngoba izathu sami ukucabanga kwami into esuke yenza ukuthi ungakufuni ukuthakathwa noma ukutshikijelwa ngamatshe ngoba kuyakubambezela empumelelweni yakho manje ke ukuze uqhubeke nempumelelo khohlwa umkhunkulu asilungise wena uqhubeke nempilo umkhunkulu mayethi uyazama unendlu lapho engikwakhele yona izinto ziyendlini leyo lengikwakhele yona asiyibuyisele emuva yena umkhunkulu wazi ukuthi uyashayeka kodwa xa ukuthi waloku uphilile kanti kufa amatsheketshe la esasibeke khona uma egadle kanye lifa ngalodwa amatsheketshe ayazalana it means they multiply ayaphinda phindana vese manzini yabona mawuthinta leyo nto Nkosi yami ngikhumbula umlando engakuxoxelwa umkhulu baba engixoxela ngomkhulu wakhe okukhokho kumama ngikhuluma ngopheshe Nkosi yami elilodwa lamakhehle ngijwayele ukuthi ngilibize la ikhehla elihamba nami lafika lasho ukuthi wena mfana ngihamba nawe Nkosi yami uma ngixoxela lo mlando ngopheshe ungixoxela ngomunye umuzi ongakhona ngale ngakithi uthi kwakungena izulu yebo baba lalithi malingena izulu kulowa muzi inyanga yayifikile ithi izolivala lalishaya lona nomuzi wayo Nkosi yami uthi lelo zulu kulowo muzi lavalwa umkhulu esho yena upheshe baba uthi ngenkathi ehamba eyakolivala uthi ehamba afika beke izikhonkwane ezithile lapha endaweni ethile esingaziko ukuthi wefika zibeke yebo baba uthi wafika wasebenza kulowo muzi umebuya ngeyashi lakhe laqala la Nkosi yami maligadla lihambe lishaya lapha yebo baba lokho lishaya lapha wazwafika la ekhaya mefika ekhaya wathatha ezana yebo Nkosi zabe sezikhala kuleyo nyanga uyabona ngisho ukuthi umne wethu ezinzima lensizwe ngihamba nazo Inkosi ukuthi nje mina ke zangincisha lawo mandla amakhubalo zabe sezinginika amandla amanzi zathi hayi ukusebenzisa amanzi mfana uyabona mne wethu engisho ukuthi lento ishoyo kumina iyawenza umkhondo Nkosi yami okuwukuthi umkhondo uyakwazi ukudukisa baba izinto zabathakathi ziye kwenye indawo zicabanga ukuthi zishaya wena Nkosi yami ngiyayithanda kakhulu leyo ndlela Nkosi yami ngoba uthi noma ethi uyabuza yena umkhunkulu lo athola ukuthi cha ngoba lo muntu ngiyamgadla futhi kuvela ukuthi uyagadleka kodwa kwenze njani
kanti wena uyazi ukuthi uphila nje umbili bese ke lokho esikufaka emzimbeni wakho suke sesenzela ukuthi ngoba lokhu esisuke sikwakhele kona ukuvikela uma ngabe ekujikijela izinto lezi esizifaka egazini lakho zikulekelela uma ngabe umkhunkulu noma umuntu eganga ngawe noma ngesidumbu sakho uqobo kanti le esisuke sikwakhele yona ikulekelela uma ngabe bekujikijela ngamatshe amakhulu aloku eye khona kodwa emuva kubona a report ukuthi kuyasebenzeka kanti akwenzeki lutho kuwe ikuloku kuye njalo le ematsheketsheni wena uloku uyiphilela baba lena manzini kumina iwunogwaja omhlophe gijima ehlungini ukuthi umthakathi umethu uyagadla kushuthi le isebenza emntwini omthakathi okuthi akakwazi ukukuthola uthola ifake yakho ngokwezithako usuke usuthake ngazo wena kumanzini uyazi kunomuntu mhlambe manzini osezofuna nje ukwazi okuthi uma mina mhlambe nginezitha ezifuna ukungiqonda ngqo mhlambe zifuna ukungidubula mhlambe komanzini usizo linjalo liyatholakala yini kukhona mkhulu okulekelela ezintweni zezitha uma ngabe unezitha nje ezweni kuningi kakhulu ziningi kakhulu mkhulu lezi zinto kungcono umuntu afike bese sihlala phansi sibonisana ukuthi ufuna kuphi nanokuthi ufuna kwenzekeni ngoba kukhona nje ukuthi uma ngabe sesikwenzile lo mkhuba kade ngiwusho base siyaqinisa bese sikufakela into ezokuxwayisa uma ngabe njengoba sihleli nje la ungavela ubanjwe umshobingo uthi usasumile usathi sayoshobinga kusale kugileka isika zikhona zonke lezo zinto ezinjalo izinto ezikhona kodwa ke uma ngase kuthiwe impela ngizibalule ziningi kakhulu okusho ukuthi kodwa umuntu umefisa ukuthi ufuna ukuthola into yokuqina Nkosi yami angakwazi ukuthi afike Nkosi yami ayi newethu mina ngibona ukuthi asingawageqa amagula ngoba semunga mbukela umpunga yesintu TV uma kuukuthi uyabona ukuthi empilweni yakho kunabantu abaningi abakukhathazayo umnewethu sebalule into ebaluleke kakhulu ukuthi uyakwazi ukukulekelela ngokuthi enze into ethile bacabanga ukuthi basakugadla kanti abakugadla impilo iyaqhubeka iyaphambili yazi ngiyithandile lo baba ayingithande kakhulu umnewethu yabona uma uyichaza nangamantshebetshe ukuthi uloke egadla lapha nje mantshebetshe ayona umnewethu ngiyithande kakhulu ngoba ngempela uthola ukuthi impilo iyaqhubeka bakhona abantu abakanjalo uthola ukuthi umthakatheni uyagadla kodwa yakubona ukuthi uyaphambili leyo nto yenza ukuthi imjulukise futhi ahlupheke kakhulu kunakuqala kunokuba uyayeka kuphela imali mhlawumbe mnewethu ungathi nje lakho lokuphetha kusona lesihloko mnewethu kubakhuthaza ababukeli bempunga yesinto ukuthi mhlawumbe uma sebezisebenzisa lezi zinto okanye mhlawumbe uma umuntu esefikile wazoqiniswa ungabe mhlawumbe ikhona neminye mhlawumbe imithetho ethile okanye imigudu ethile kufanele ukuthi ayilandele mkhulu lezi zinto esikhuluma ngazo la amakhubalo nje azinayo imithetho emicikilishi mhlambe ke kungawukuthi uma kade usanda kuyifaka egazini lakho ngisanda kwaqhwakelisa zona angeke ukwazi ukuhlangana nomuntu obulilo obuhlukile izinto ezinjalo noma obulilo obufanayo izinto ezinjalo ngisathi ngiyalapho ukuthi ukhona abanye phela mnewethu uthola ukuthi insimbi edlezini okuthi yena uvumelekile ukuthi idle insimbi kodwa ke usukuphendulile hayi lutho baba akuvumelekile nje kuba kodwa kuba izinsukanyana ezincane ngoba nanokuthi ngisuke sifuna ukuthi nawe uzwe ngoba lento izinto lezi ezikhuluma nasegazini lakho nawe ubusu report intembi umuntu wathi uyazama ukuthi kuzokwenzeka kanjani abantu balindela leyo nto kanti izinto azenzeki ngokufana ngoba sabantu kasifani ba kunjalo asibonge kakhulu ke mbukelo wempunga yesintu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe uma ukuthi kukhona eminye imibuzo ofisa ukuthi uyibuze kumanzini ofisa futhi ukuthi akwazi ukuthi akuphendule ngicela ukuthi ubhale khona la kuma comment into esoyenza soyithatha imibuzo siyibuke bese siyabuya sokwenza umfanekiso oqoshiwe ngenhloso yokuphendula kahle ngesizathu sokuthi kuma comment kwesinye isikhathi kuyenzeka lingatholakali kahle ithuba lokuthi siphendule ngokuba amatasa ngezinye zezinto othola ukuthi siyazenza ngiyacela ukuthi uthathe umfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga
Whoa.